Zdravo svima, dobrodošli na kanal Matbolanta. Kao što sam danas rekao da radimo matematiku za 5. razred, u pitanju su razlomci, tekstualni zadaci. A pitanje koje sam danas postavio glasi: kada je biciklista prešao 3/5 puta, ostalo mu je još 24 km. Koliko je dug put? Ovo je jedan klasičan primer zadatka za 5. razred kad su u pitanju razlomci. I ono što ćemo mi prvo da uradimo jeste da postavimo stvari na pravi način. Odnosno, ako kažemo da je cijela dužina puta 1, a da je biciklista prešao 3/5, to znači da su mu ostale 2/5. 1 se može napisati kao 5/5, odnosno 5/5 minus 3/5, što znači da je 2/5. Međutim, mi znamo da su 2/5, kao što ovdje piše, 24 km. Što znači da ću ja da napišem 24 jednako je 2/5. Ako su 24 km jednako 2/5, onda to znači da je 1/5, pošto ćemo da podelimo sa 2, jednaka 12. Što znači da ako je 1/5 jednaka 12, onda će 5/5 biti 5 puta 12, što je 60 km. I ovo je odgovor na ovo pitanje. Naravno, ovo je na srpskom, međutim ja ću sad da odradim ovo sve na engleskom, da bismo imali priliku da vežbamo engleski. Ja ću se fokusirati samo na deo koji se tiče matematike. So in order to finalize this question, in order to solve this question, we need to subtract 3/5 from 1 whole, which means 1 whole is equal 5/5. So 5/5 minus 3/5 is equal 2/5. We already know that 2/5 is equal 24 kilometers, which means that 1/5 is equal 12. If 1/5 is equal 12, in order to find 5/5, which is 1 whole, we need to multiply the whole thing with 5, which means 12 times 5 is 60. And 60 is the answer for this question, 60 kilometers. Vidimo se uskoro. Ako ste prvi put ovdje, moje ime je Željko, ovo je kanal Matbolanta, radimo matematiku za 5., 6., 7. i 8. razred na srpskom i engleskom, da bismo rasli u svakom smislu, matematički. Da se razumemo. Prijetno.